Assalamualaikum ya ahlal makan. Assalamualaikum ya ahlal makan. Wa jiranikum wa jami'il ihwan. Wa jiranikum wa jami'il
به وانزل على كنز العناد فارتد به وانزل على كنز العناد صلوا على من جاءنا بالبينات صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى خير الأنام شفيعنا المصطفى خير الأنام شفيعنا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله خير من أنجاه الله المشفع عند الله من به هدانا الله كلنا بدين الله ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا لطيفا بالعباد يا ربنا بالعباد يا ربنا انظر بنا واصبر بلاد يا ربنا واسق البلاد يا ربنا وارحم حبيبك يا دروات يا الله حبيبك يا دروات يا الله وارحم حبيبك يا دروات يا الله حبيبك يا دروات يا الله قبل التبرم والفساد يا ربنا والفساد يا ربنا قبل التبرم والفساد يا ربنا قبل التبرم اللهم صل وسلم وبارك على خير النبيين الذين طاقت بالتوراة والإنجيل قبل أعوانه الذي شهدت حواميم الكتاب بفضله وكفى به فخرا على أكرانه سل عنه ياسينا وطه والضحى إن كنت لم تعلم حقيقة سعنه واسع المشاعر والحتيم وزمزما فهو حامل أو قيل له هود فهو في عنوانه تفضل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء روم في الملحدين فيضه عم البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أشرقت شمس الكمال بك يا باهي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير ساق طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء رحمة أرسلت طه رحمة أرسلت طه يا طه منقذا بعد الضياء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Al-ayah ma ba'du. Ashabul fadilah wal karamah, para alim, para ulama, nauzu bidzikri Syenal Kiram Kyai Haji Muzammil Arif, sarjana pendidikan Islam, pengasuh pondok pesantren Darul Hijrah alladzi sami'na wa ta'na. Sebutan kaula cekenan sangat amul jaki Syenal Kiram Kyai Haji Saifur Rahman SP MMA. Sejuganan batan kaula sangat amul jaki Kiai Khairul Anam sarjana ekonomi. Sejuganan batan kaula sangat amul jaki Al Ustadz Rizal Umami sarjana pendidikan. Sejuganan batan kaula sangat amul jaki Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelis. Sejuganan batan kaula sangat amul jaki pimpinan rombongan pisan sederi Kisah Kaduara Timur Kabupaten Sumeneb, Bapak Dr. Durhan sebutan kaula amul jaki, stage undangan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasa' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena berkat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kalau sareng perajunan sedaja pagi aremangken bisa hadir dalam memenuhi undangan epon sahibul hajah Bapak Sukardi sekeluarga dalam acara engkikak dinto akdun nikah antara potrepon Ana Sulasmiati sarjana teknik, potre kesayangan dari Bapak Sukardi sareng Ibu Sumarni, sebedi langsungkan akad nikah epon sareng calon raga epon engkikak dinto Yudi Hidayatur Rahman sarjana pendidikan, potre pertama dari Bapak Judi sareng Ibu Insatun. Samoga kalaban persaksian para ajunan tor kalaban bentang perang doa para ajunan akad nikah seperti egelar sekejaki kak dinto etetiakina akad nikah sairata sareng Allah Subhanahu wa taala tor marar manter. Samoga pasangan kemanten sekedua etetiakia cucu baris dunya kantos akhirat. Dan moga-moga iparnya keturunan anak sesoleh tor solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, setajana undangan baik rombongan pisan laki juga tuan rumah setajana abdina hormatin tur almurul jaki tur semoga setajana emul jaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung bisaos abdina selaku perwakilan dari kantor urusan agama Kecamatan Gelis Kak ingin menyampaikan bahwasannya akad sesekejak akikah dintoh sebekal yakad langsung sareng wali epon engki kata orang sepo dari mantan bini. Harapannya engki kak dintoh semoga akad sesekejak akikah dintoh tasarengan kalaban etih juga di epon Allah Subhanahu wa taala kenging syafaat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sehingga akad itiyakina akad dan mubarakan maksuman itiyakina keluarga sakinah mawaddah warahmah terjukan keparingan keturunan solihin tersolihat amin 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 ya rabbal alamin. Langsung bisaos abdinah ka intoh kapupuan ka angkui maos khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Setelah prosesi akdun nikah ini, ana sulasmiyati akan saya serahkan kepadamu, Ananda Yudi Hidayatur Rahman. Bawalah istrimu kemana kamu suka. Bawalah istrimu ke jalan yang diridhai Allah. Berilah nafkah istrimu dengan pangan yang suci, pangan yang halal, sandang yang halal. Oleh karena itu, banyak orang yang sudah menyaksikan pada hari ini, kita berikrar untuk keselamatan kamu dengan istrimu nanti, dan semoga kamu dengan istrimu nanti dari dunia sampai akhirat ketemu bersama syafaatnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai menuju ke akhirat dan sampai di surganya Allah.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safiyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya bunayya yudi hidayatur rahman angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka ana sulasmiyati binti bimahri minka gramin minad dhahab wa dawati shalah halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bidzalik. Barakallahu laka wa baraka alaikuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Qadku ya wajah sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya
badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nur aini marhaban jaddal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairan da'i marhaban ya nur aini marhaban jaddal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairan da'i marhaban ya nur aini marhaban jaddal husaini marhaban ahla wa sahlan marhaban ya khairan da'i marhaban ya nur aini marhaban jaddal husaini marhaban ahla wa sahlan marhaban ya khairan da'i ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
النبي صلوا عليه صلوا على النبي محمد صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه كل من صلى عليه صلاة سلام untukmu wahai sang nabiku aku itu kepadamu hadir walau dalam mimpiku. صلوا على النبي محمد Betapa ku ingin bertemu cium tanganmu, beri kami syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. An-Nabi sallu alaih salawat salawatullah alaih wa yanalul barakat kullu man shalla alaih kullu man shalla alaih salawat salam untukmu wahai sang nabiku aku itu kepadamu hadir walau dalam mimpiku. صلوا على النبي محمد Betapa ku ingin bertemu cium tanganmu, beri kami syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. An-Nabi sallu alaih salawat salawatullah alaih wa yanalul barakat kullu man shalla alaih kullu man shalla alaih salawat salam untukmu wahai sang nabiku aku itu kepadamu hadir walau dalam mimpiku. صلوا على النبي محمد Betapa ku ingin bertemu cium tanganmu, beri kami syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. An-Nabi sallu alaih salawat salawatullah alaih wa yanalul barakat kullu man shalla alaih kullu man shalla alaih salawat salam untukmu wahai sang nabiku aku itu kepadamu hadir walau dalam mimpiku. صلوا على النبي محمد Betapa ku ingin bertemu cium tanganmu, beri kami syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. An-Nabi sallu alaih salawat salawatullah alaih wa yanalul barakat kullu man shalla alaih kullu man shalla alaih. Ya Thayyibah ya Thayyibah ya Dawah ya Hanan sakinani wal hawa kadana wal
سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين قدري حبيب النبي سيدي محمد آمين قدري حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستميت عدا عطاياك التي لا تنحصي مصليا على ختام الأنبياء والآل
بحبيب النبي بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا